ekipa i dobrodošli natrag na kanal. Danas se nalazim u Powerscourt Gardenu. To je jedan onako stari dvorac sa savršeno lipim vrtovima oko njega, fontanama. Ne znam koliko me čujete, ali smo pobjeglasani iz Dublina jer je tamo bilo baš već 50 dana kiše ili koliko već. I onda sam došla tu da bi napravila nekakvu snimku da bi vidjela napokon malo sunca. Sunca ima, ali je, brate, ladno za poludit. Tako da idemo vidjeti šta nas čeka u Powerscourtu. Avoka coffee. Oh, I like these lights, huh? I tu je ulaz, tu je prijatelj. Here is souvenir shop. Nice. Znači, ako ćete doći vamo, morate platiti ulaznicu. Ulaznica košta, evo ga, 10 eura za starije, studente 9, tako da... I napokon smo ušli na imanje koje izgleda kada je ispalo direktno iz filma. Ali njegova priča je puno starija i puno dramatičnija od bilo kojeg scenarija. Nalazimo se znači na povijesnom imanju smještenom u srcu irske prirode, svega nekakvih 20 km od Dublina, ali osjećaj kada ste otputovali stoljećima natrag. Ovo mjesto nije samo jedna kuća ili jedan vrt, ovo je cijeli svijet samo za sebe. Da vam otkrijem jednu malu tajnu. Ovo mjesto nije samo povijesna lokacija, ovo je i filmski set. Ovdje su snimane scene iz filmova poput Grofa Monte Crista, jer jednostavno nema potrebe za scenografijom, sve je već tu. Znači, tu ima puno različitih vrtova. Vrtovi su napravljeni u 18. i 19. stoljeću, sad se samo dorađuju. Tako da, za ne falit, ovo je bio jedan od najljepših dvoraca, to ću vam kasnije ispričati. Znači, tamo tu što vidite, to je bio jedan od najljepših dvoraca u to doba, ali je došao požar i onda je sve to uništio. Onda su ga ponovo obnovili u 19. stoljeću, ja mislim. Tako da, evo, sad je tu, ali evo, trenutno se vrtovi ovi rade. Ne znam koliko možete. Tako da, ali nije loše, sve u svemu je stvarno lijepo. Hi, how are you? Tu sam bila već par puta, ali najljepše je kad se dođe, kad je lito i onda kad bude stvarno sve zeleno, baš bude lijepo. Ovo tu je groblje životinja. Još nisam ustanovila koji, ali ajmo vidjeti skupa. Da vidimo šta kaže. Ima li kakva obavijest na ovim pločama. Evo ima. Buski! Dudlek, or how it's name. Jesus. Tako da, evo, našla se životinja svoj mir na ovom prekrasnom imanju. Ja stvarno ne znam koje je ovo stablo. Šta ovo piše? Ja stvarno ne znam koje je ovo stablo, ali stvarno volim ovako da se iz korijena granana na desetke ovih
stabalaca. Ali pogledajte ova stabla. Ja znam da sam ja vama dosadna s ovim stablama, ali pokušat ću sada da uđem u kadar pa da vidite koliko je ovo stablo. Morate li vidjeti koliko je ovo stablo? Znači, ne možeš vjerovat koliko je. Da je lipše vrijeme, popela bi se gori na njega. Ovdje je sad to sve ekstra sklisko, a s obzirom da sam ja jedini vozač danas, ne bi bilo baš pametno da ja slomijem nogu. I sad dolazimo do najljepšeg pogleda ovoga gardena, to jest cijelog imanja. Meni je ovo daleko, daleko, ako me uopće čujete, najljepši pogled na dvorac. Pogledajte vi ovo, znači top. Znači ja nemam šta reći, ovo je stvarno prekrasno. Još da je ljepše vrijeme, ali trebalo bi doći liti kad je ovdje. Pogledajte. I sad dolazimo u dio vrta koji zovu japanski. Morat ćete vidjeti tamo kućica. Ali uglavnom super je fora ovdje doći kad je lito. Pogledajte vi ovo i sad tuda moram provući. But I'm too fat. Ja sam previše debela za ovo. Sad ću vam pokazati kako ovdje ide. Pogledajte vi ovo. Znači gdje god da prolaziš, sve je znači top. Ja ne znam kako da vama ovo objasnim, ali je stvarno, evo paprac tu. Znači stvarno top. I evo jedan mali vodopad. Sad smo i vamo gore. Stvarno je, brate. Ima tu doli palmica. Ali poredi god da prođeš imaš ove oluke. Kako je ovo napravljeno? A da ne padne. Mislim, znam kako je napravljeno, ali s obzirom da je to jako dugo već tu. Kako se nije urušilo. Ljudi moji, ja vama ne mogu opisati koliko je ovo lipo liti. Ovo je znači nešto neopisivo i meni je stvarno žao što sada nije lito, ali pokušat ću doći kada bude lito ponovo. Tu neka znaju biti ribice, sad ih ne vidimo. I stvarno, ali stvarno je lipo. I evo tu je, ima svagdje, znači ima ovi mali mostića, ovi mali kućica. I tu je razlog zašto se zove Japanese, ovaj dio vrta zove Japanese garden. Zato što je ova kućica nalik onim u japanskim serijama recimo. Ja opet sa stablima, ali pogledajte vi koliko je ovo stablo, doli je čovjek. Pogledajte vi koliko je ovo, znači top. Ali smo došli sa ove strane kastla, oltiga dvorca. Pogledaj. Stvarno je lipo, što jest. Imalo nešto puno soba, ali to ću vam kasnije reći. Sad mi je žao, s obzirom da je kraj radnog vremena, izgasili su dole fontanu
Ali je lijepo vidjeti ove konje. I sad dolazimo do Skalinade. Uglavnom, to je dvorac. Ono što sam zapamtila kad sam ulazila i što sam pročitala na brošurama, ali ću vam detaljnije reći kada kad budem pravila videa. Uglavnom, ovo je dvorac iz 13. stoljeća u vlasništvu obitelji La Power. I onda je u 17. stoljeću Viscount Powerscourt napravio, to jest nemate pojma kako ovo puše. Uglavnom, Viscount Powerscourt je napravio da se od dvorca napravi palača. Palača je imala nešto ultra puno soba, tipa 50 ili tako nešto, ali stvarno vrt, palača i sve ovo ostalo izgleda brutalno. Tako da, još jednom govorim, samo mi je žao što nije lito, pa da slikam sa svim tim nekakvim bojama. Recimo, ovo tu što vidite, to tu bude rozo i ljubičasto. Tu i tamo koji žuti cvit, ali stvarno bude brutalno. Tako da, vidiš, tu su gori nekakvi radovi. Tako da stvarno je lijepo. Ovo što ste vidjeli, ovo nisu samo vrtovi, ovo je umjetnost. Prostiru se na gotovo 20 hektara, a dizajnirane su tijekom 19. stoljeća, kao što sam već rekla, ali zanimljivo je to što unutra ima Italije, Francuske, Japana, jer dok hodate ovuda prelazite iz jedne kulture u drugu. Jedan trenutak ste u talijanskom vrtu sa fontanama i savršeno podrezanim žilicama koje izgledaju kada ih neko svakodnevno miri ravnalom. A sljedeći trenutak ulazite u japanski vrt gdje svi postaje mirnije i tiše. Gotovo za meditaciju. Možete vi govoriti šta ćete, ali ovdje ima stvarno šta odat. Sve je uzbrdo, nizbrdo, a puše je tako strašno da to ne možeš ni vjerovati. Ali baš puše. Vidi, tu piše i godina kad je napravljeno. Sad se načitam s krive strane. Ovo je trebalo biti 1875. Mislim da je 1875. Ja mislim da bi to trebalo biti to. Tako da. Pogledajte vi. Točno vidim kako su kraljevi, princeze i ostale neke face tog razdoblja stale ovdje i gledale ovo sve. Stvarno, nemam šta reći, oduševila sam se. Pogledajte vi ovo. Znači, baš mi je sunce na pravoj strani da pokažem vam kako izgleda brutalno. Sad moram prekinuti jer moram napraviti sliku ovoga. Kao što sam već rekla, godine 1974. ogroman požar pogutao je unutrašnjost kuće. Sve je bilo uništeno. Stoljeća povijesti, umjetnosti, namještaja nestali su u plamenu. Mjesto koje je nekad bilo simbol luksuza postalo je prazna ljuštura. I tako je ostalo gotovo 20 godina. Ali onda se dogodilo nešto nevjerojatno. Obitelj Slazinger je kupila imanje i odlučila ga vratiti u život. Obnova je trajala godinama, ali danas kuća ponovo stoji. Možda ne potpuno ista, ali dalje veličanstvena. Samo šta je ovo gore na vrhu? Ovo su ove faferoni na vrhu. Darling, come here, see this. This is for you. Why? Check. You like this? Huh? It's very spicy.
Vidi Đorđa. Samo ovo bili. Tkalački stan. Vidi sukanaca, vidi sukanaca. Ali ako ste mislili da je ovdje kraj videa, nije. Dolazimo do Johnny Fox. Da vidimo kakvih ovdje sve ima vragolija. Ohoho, da vidimo. Točno se vidi da smo bili. Vidimo čak i ovaj. Može li unutra? Ne može. Točno se vidi da je Irska bila dio engleski. O, vidi ga. Vidi Cadillac. Vidi ga. Može li se ovdje ući? Ne može. Ali pogledajte. Bome. Pogledajte vi ovog autića. Znači top. Tako da eto. Svratili smo i u Johnny Fox. Da vidimo šta još tu ima. Ali pogledajte vi ovo. What is confess? Ah! I like this! I nalazim se u pubu koji je stariji od većine modernih država. Kada je Johnny Fox otvorio vrata ovog puba, Irska je bila potpuno drugačija zemlja. Nije bilo automobila, nije bilo struje, nije bilo moderne tehnologije. Postojali su samo ljudi, putovanja pješice ili na konjima. I pubovi poput ovoga. I pub nije bio samo mjesto za piće, bio je centar života. Ovdje su se donosile vijesti, ovdje se sklapali poslovi, ovdje su se slavile pobjede i zaboravljali porazi. Ali ono što je Johnny Fox čini posebnim nije samo njegova starost, nego njegov karakter. Kad uđete unutra imate osjećaj kada ste ušli u muzej. Zidovi su prekriveni starim predmetima, alatima, fotografijama, lampama, pa čak i osobnim stvarima koje pričaju priču o prošlosti. Ništa nije sterilno, ništa nije moderan način koji briše povijest, sve je autentično. Jedna od meni najzanimljivijih stvari je da pub kroz povijest bija povezan i sa krijumčarenjem. Zbog svoje izolirane lokacije u planinama bija je savršeno mjesto za ljude koji su željeli ostati izvan očiju vlasti. Zanimljivo, a? I don't see that. But for what do they use this? Because in my country, yeah, for saying. For what? For pee. Before. Before, yeah. Oh, nice. President Georgie. Ljudi moji, moram vam pokazati ove cipelice i ovu haljinicu. Nešto predivno. What you see? Huh? A real phone. What? Phone? Local numbers. How it's possible? This is a phone. But how they press? This is the first. Ah, here. First that I make a phone calls. Znate li onu pismu sidila se za mašinom, šila sam? Evo je, jedna od najstarijih što sam u životu vidjela. Nemam pojma koji je ovaj gospodin gej, ali evo, stolica je tu. Koji je ovo gej? Jesi čuo za njega ikad? Ovdje smo naišli par vrsta Anabela. Ali danas Johnny Fox pub je poznat po nečemu puno veselije. Poznat je po tradicionalnoj irskoj glazbi i večerima koje se zovu Holly Show. To nije samo koncert, to je iskustvo. Kombinacija glazbe, plesa, humora i energije koja pokazuje pravi duh Irske. Ovo nije predstava za turiste. Ovo je dio identiteta ove zemlje. I zato ovdje ljudi dolaze iz cijeloga svita i sve te hollywoodske face i ne znam nijako. Ne zbog piva, nego zbog atmosfere.
Postoje moderni pubovi, postoje luksuzni pubovi, ali postoji samo nekoliko mista poput ovoga. Mista koja su preživjeli više od 200 godina, a još uvijek nisu izgubila dušu. I dok stojite ovdje, shvatite da Powerscourt predstavlja aristokratsku stranu Irske. Bogatstvo, moć i kontrolu. Ali Johnny Fox predstavlja nešto drugo. Predstavlja obične ljude, njihove priče, njihovu glazbu i njihov život. I to je to, ekipa. Uz još par završnih riječi vidimo se u sljedećem videu i lijep pozdrav. Mogu vam reći da je užasno hladno, ali baš je užasno hladno. Ali evo, ako niste znali, tu vam je jedna činjenica, ovo je tu najviši pub u Irskoj. I za ne falit, mislim 1700 i neka godina da je prvi put tu napravljeno, tako da je to jedan od najstarijih skupa uz Temple Bar od pubova u Irskoj. Ali dobro, to ću vam nešto još dodatno reći kada budem pravila video. Uglavnom on izgleda ono brutalno, točno ne mogu vjerovati kako dobro izgleda. Tako da sad idem tamo do autića i odo u stančić, to jest kućicu, jer ovdje se više ne može živjeti koliko je ladno.